Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe, hara mi salmini on, miɗo weltani on, kadi miɗo jarni on hande kadi ka bimbi ɗo mi tippini ɗo photoji kohoɓe men, mokobaɓe men, tedduɓe men, leaderɓe men, cadreɓe men, mi tippini ka bimbi ɗo hande oɗo juma. Vendredi le 18 juillet 2025, 9h28 minutes, heure Afrique centrale. Musidɓe julɓe tedduɓe, ko photo hombo e hombo woni komi tippini ɗo, mi wawa on kontande ɓe fiyo on faamu. Ko inde musidɓe men gotuɓe woni mi anda e hakkunde ɓeɗo, kono miɗo andi préfecture maɓɓe on kontoni ko ɓe jeeya. Mi tippini ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, Alhaji Alsain Bari Dalaba, Elas Badru Labe, Alhaji Mouhammad Sellou Dalen Diallo, Alhaji Ba Ousmane, député o M. Sellou Balde Labe, honorable Ousmane Gawal Diallo, premier ministre Bawouri, Elaz Kolom Mamou, e ɓe représente ɓe lontiɓe Elaz Bano Pita ɗo. Ko question ñoni pose de hoore an, mi faala kala yo pose hoore mum on question. On andi ɓe wi'i ko janguɗo andi ko porto ñaaɗi. Neɗɗo nanowo histoire on e tawa ɗon ka histoire on waɗi ɗo wona gotum ɓe yewtata. Ɓe wi'i yi'undu e nanundu e fuutindu wona gotum dogata. On andi si ɗen wi'ude enen Fuuta Jallo en suusa, mi wi'ali ala ko gaynuɗen nde, hiɗe wawi darnude cuuɗi, hiɗe wawi ɗaɓɓude mbuuɗi, hiɗe wawi jiidagol ɓiɓɓe, hiɗe wawi voyagugol va et vient, hiɗe wawi yottodirgol hakkundeji meɗen. Kono wallahi hiwgol hoore men, hiwa ko jogiɗen kon, ɓanta hondu wowla dande dow, madama neɗɗo on o woni goɗɗum, o woni responsable, o halfinama, komi yi'i no wawi wadde ɗum e nder leydi lagine ndin fop ko yimɓe ɗiɗo taw. Wallahi wa bi rabbil Kaaba. Wi'a ko wi'a kon ɗum lutta hara reki laali yiltitaki, ko ɗiɗo pette taw. Alhaji Sellu mi wowltafi maɓɓe par ce que mi yi alfinal maɓɓe on taw. Ko nder combat ɓe woni. Ɓe wi guerre ko ka fen foti, heɗo woti. Tañawu neɗɗo, tañawu piroɓe ɓe sertali. Ko mi yi'i ɗo fop, ko wi'i kon dari e ko dari kon, ko ɗiɗo e nder Fuuta Jallo. Ara noon Elaz Ba Mamadou, ɗimmo on Alhaji Ousmane Balde Fata Kokoyin. Ko ɓe e wi'i ko ɓiɓe Fuuta Jallo, ko ɓe e wi'i ɓe tippata e hoore maɓɓe, ɓe daro hiɓe wuuri, ɓe fewta e gaño maɓɓe o, madama ko ɓe responsable. Min nalde ka ɓe ardaki. Kono ko hedditi kon ɗo fof ko hombo suusi. E nani ɗo Oustaz Abdallah Mombe ano wi coordination ji no yenna fuy, certain no yenna. Min non ha hande mi tiwali goɗɗo, mi wowla e non, mi sattina, mi mettina, mi yewta fi hoore an taw ko adi kon, no anda no woodi sukaɓe e suddiɓe wonɓe ka Facebook ɗo e jammitata inɗe maɓɓe. ɓen ɗon ko ɓe ala accanaɗo, par ce que neɗɗo si accali yumma mum e ben mum, wona an o accanta, wona goɗɗo go accata. Yennuɗo yumma mum e ben mum, on si yennima wota muse. Andi on ɗon ko non o wayi. ɓen ɗon ɓe tiwai kala mo ɓe faala, hay hoore maɓɓe ɓe acca. No gasa ɓe mari fami, ɓe marɗi fof, kono naafi on ɗe wolde, mais critique haɗaka. Ko hondu neɗɗo ardiɗo, sa ardike hande kadi wona a consideraka comme père de famille awa. Hande kadi won a feƴƴino valeur wi'ugol ko famille ɓe nguure. A kippuɗo jama, kippuɗo région ji, kippuɗo nokkure, faalaɗo ardade leydi. Hande kadi pour tout le monde. Si a yarali voix no hana yarede non, jama on haalay, ɗum lekki ɗum ala. Goɗɗo wata nyawdude ɗum kadi. Par ce que sa nani lanɗo no ɓiɗe e leydi ɓitte, ko ɓayimo mari opposant. Tawi woni an sa ardike nokkure, goto ŋañatama, goto landitotako koko falɗa o howata, on tigi beway. No o woniri o tagaɗo ko tagaɗo.
sahi e hino président e hino opposant ko opposant critiquata acte ji président ha o memmino o waɗa goɗɗum hay si tawi woni o falanaka yimɓe makko ɓe goɗɗum mais en travers de la critique oti memminoto ko ɗum waɗi si opposition ala e leydi ndin leydi ndi yarta yeeso ndi gollata ka ɗum fof ɗannina waali ɗani tawi goto fofata memminota ko wowlata erreur neɗɗo olle o timma ko si o critiquama o hollama ka o bonni o yilto o heɓɓito iɗon andi no woodi sa ɓe wi sa noddi kile remugol ngesa ko heewi kon ɓe gollirantama no faaliraɗa no iɗon andi ngesa si waɗi ɗo ɓe ari ɓe gollanima ñallal a rewtoto e ɗum yontere a rewtoto batte ko rema ko yontere fi heɓɓitagol ko ɓe golli kon ɓe ara won ɓe jiiɓanama ngesa ma ba foppo ɓe huccita ƴiwtiroya noon ɓawa ara wattitoɗa ko ɓe maawi ko ɓe bonni goɗɗum go iɗon andi hay ɓe memata hay ka awdi rewi ko ɗum wiyete opposition ko rectifiyay ɓe yimɓe si tawino ɗum ɗo ala e leydi ɗum ɗanninama hande kadi kon ɗum heddi e ndi leydi musidɓe ko bandiyagal e fenade ko ɗum woni dictature ko tawata yimɓe ɓen goto wowlata position mum o kala ko yiwo koyo fanko nafay o nafata o si goɗɗo warama ta wowlu si goɗɗo nangama ta wowlu ça fait wara wonkinji jama on fof wara hakkillaji yimɓe ɓen kono ndi leydi avancirta jon non onon ɗo ko suti ɗon ɗo ko hombo marɗen suusuɗo hande Fouta Diallo e jaɓe ndeɓe ɓe hottugine ko ɓe ɓiɓɓe ka hande kala no ɗaɓɓude no dogira fatto e maɓɓe hande na coordination ko fattagol ɓe jokki billahi ɓe fattotoni to ɓe aru ɓe yedda ɓeyna ɓe ala fattade billahi ɓe fattotoni kala no ɗaɓɓude ka dogira a innay ka yiite naati e geenal si yiiti a innay si geenal sunnama ceeɗu quoi turki waɗi andi kala dogay woni yalta e geenal ngal ko cadre je mon hande pullo Fouta jaɓi wi'i kanko hottugine gollintamo hombo ɓeɓe sutti ɗon fof ila tan Alpha Condé ba Ousmane ɓeɓe sutti ɗon hande ko bawuri woni ley koyɗe maɓɓe sellu balde kadi dogi yahi Ousmane Gawal no honto ko dogugol yahɓe utilisaɓe ɓe watta ɓe kerije e hoore yimɓe maɓɓe ɓen ɓe sasɓe men Fouta Diallo mawɗe a ande hino ɓe ɗo e hino Elage Colon ɗo e hino ɓe représentant ɓe ɓe pitaɗa ko hombo anduɗon hande no darani Fouta Diallo no hiwde pulaku ngun no dari no wi'i ko ɓe heɓɓi ɗo ɗum wata marsude hoore men geɓal men ngal en hettay ngal innugol ba Ousmane no yahi wonde Alpha Condé no jooɗi deƴƴi fanki ko gekku makko on non est ce que o litti fino hettore Alaji Sellu Dalen Diallo ko yimɓe woni moɓude haaju makko ko yimɓe woni ko nanidirgol Guinée c'est ça son rôle jon noon ɓe ndaaruɓe tawi kamɓe wona moɓo yimɓe woni rôle maɓɓe a waadi ɓe yimmo kamɓe kadi ɓe yaɓe négocier ka yaasi en nani kartal ngal lammintala Guinée koma paɗal ngal a haɓɓay ngal nette si hocca laamu ngu Alay Sellu ko nene goto yagal woni créude e leydi ndin baba goto yagal koyo nanodire famodire noy wasa haɓɓike reedu e ɓaawo feppa e fewtodira a wanta e neɗɗo o si fewtina ɗum fewtodirta hoƴƴudu e tiinde ko non woniri kamen Ala Sellu ko ɗum noon haɓɓi nanidire o jokkay ha tan makko o lanna fi makko lanna goɗɗo go kadi ara rewa e laawol goɗɗo wi ngol o reway fi makko kadi lannira noon a waɗay ko hanɗa wadde kon fiya waɗoy ko duwaɗa waɗoyde kon c'est ça la vérité waɗa ko duwaɗa wadde kon en ce moment fiya waɗoy noon ko hanɗa wadde kon lagine quand même mo ɗaɓɓiri laamu no o hani laamorde noon si tawi o heɓingu so heɓoyingu o dirisiro yaygu no o hana dirisirde ngu awa lagine en tawi diina e teddungal e naamu e jebbilagol e netriyagal wawata ardade kadi bandiji woni yimɓe cheytan yimɓe chatan ɓe amata arde ɓe irta ɗo étage fi talkour woturu isugol irugol ndu e nokku ɓe amata jasude kale furu fof ɓe bonna 1 milliard fi hadaf maɓɓe kuro mamum ɓe lancimo ko ka maison des jeunes kako honto mamum ko mboni sabu ɗum ko ministre de la sécurité on Bassir Diallo fiita yimɓe ɓe mayi alhamdulillah ko waɗi ko par ce que ɗi ñaaki wuggitinoɗi ɗon e nder on cour hara on cour ɗuman nanoki goɗɗo kontatano ko maayi ɗon maayay no ɓura zere kore minen min wulla fi ɗum minen jibinande Fouta Diallo précisement surtout mamum lié on ka waɗɗon par ce que ko Guinée en fof fotti ɓay ko ɓe nayi ha hande hiɓe jaɓi sanede ɗowe a wolay tum ɓe innata wolu hande ko hombo marɗen mo fewten e nder Fouta Diallo sen aani
paske be wi'i yo Allah dandu en angal mawɗo e nokku kono si tawi woni mawɓe ɓen fewjanta sukaɓen ko nafata ɓe ko intérêt ji maɓɓe ɗin hiɓe hulani hoore maɓɓe ɓe hulana ko honno sortotoɗen e ɗi piiji arɗo o no janga arɗo o no maapi arɗo o a sikkay ko adna ɗo o luttata a mayata andi menen sa yimɓe ɗen wowlude ko fi encourage ugol wurnita ɓerɗe ɗen holla jama on ko honɗum ɓe hani wadde ila ley ha dow ko en suusay hiɗen ɗuuɗi Allah no ɗuɗɗinen hiɗen jiiɓita eɗen watta mboyri e gosi ande ay wowɗa ɗo ɗen ko famima on nder immoto araka privé maɗa ala ko ɓe yewtatama ɓe innama vraiment ya accu ya kalmu ko niyeni ko to ɓuri ga haray hiɓe huuli ɓuri a wonɗo wowlde o wuya kondantaɓe par ce que eɗen soti probléme ji lagine ɗin jama on no gidudema ɗo wakkilanama naata ka privé ma wiya ko a goɗɗo ha naata e masibo hande kadi wawi wasi goɗɗo andama ko ɓe wiyata min mi anduno on no bewi ha feƴƴiti on no wowla ko woni o on no waɗiri ni eni ayi a daɗata fawtun e Allah gollira ɓernde laaɓunde o dandete o hisine konteɓe hande kon boni ala dogude ya fatto o hottugine billahi ko ɓe ɓiɓɓe worɓe ɗum e reconise ɗum hiɓe mari mawɓe hiɓe mari fayɓe enen hiɓe mari cadre ɓe enen mawɓe ala cadre ala wiyen ɗum ko fayɓe marɗe ɓen kadi jokki ha daari tawi ko fenande jokka par ce que ko moɓinoɓen ari wi'i menen ko menen sansata ono ko ɓe woni ko ɓen saaki si hoore fetti konto koyɗe daroto wi'uɗum si hoore nden fetti koyɗe no woodi ka daro mawɓe ɓen honɗum ɓeyna heɗe min jokkay pay koko yara no sutani hoore mo hande yaasi o weeti ko tintagol yi'a ɗayni ala heɗe men min jokkay ɓe heɗe ɗon ha ɓe yaha ɓe wondoya ay ɓen yiya ɓe fiilodira ɓe ƴawra ɓe jolda ala jasenen ko ɗo wi en ndiyam ɓuɓuɗan no wawi warde kara si tawi taw holu pay ko wartatake ɗo hande kadi kaɓe ƴetti o coordination kono ɓe yehi ko ɓe yi ko nder ton ɓe tawi ko contriére on faami ɓe ari ɗo ɓe foddi en piiji buyi ɓe yahi fuuta ɗo ɓe visiti nokkeli ɓe wi no ɓe darna e mi anda hontoɗa ha hande sa landike ɓe ɗo ɓe inna réglement on gaynaka régulede kala ka landiɗa ɗo responsable jo coordination ko hunde kipaka ɓe accitino joɗɗinde hay bureau de représentant ji ɗin ante jiɗin ɗum garino fewndo ɗo hiɓe maapi ɓuri wonɓe ley ɓen ɓe susta wolde hay ko moƴƴi naafi ko boni fewndo kamɓe coordination on fof yoɓe yeddu si ɓe wowlay ɗo ko moƴƴi ko faveur Mamady Doumbouya faveur hottugina sina ɗum ko billahi wallahi ɓe ɗantako e jaam on faami ƴeeto ɗon lan hiɗen mari jang hiɗen mari malal yimɓe jooɗi ɓe jaspo wonɓe ka yaasi no huuli ɓuri wonɓe ka nder leydi lagine dongal yimɓe no Sénégal no Mali moyen no woodi en foraka diplomatie e wata négociude en anda yiideteɓe kala hiɗen hucciti tun jokki carton hiɗen doga ƴawra on no laamorte ndi leydi hay fuuta ka mon o wata gollude par ce que so memmini golleji jani ko kamɓe laami ɓe ara ɓe darna golle ɗe wiyon honɗum ɓe coopéra ɓe empesay on ka rewruɗo wo on ara accès mon on ko so laamike ndi leydi iɗo wawi ndi noon laamade goni kono ɓa siɗa yewtude ɗo neɗɗo heɓuɗo ɗo duuɓi 50 jiidiɗo ɓiɓɓe tato siɗa wolande mo fewta e ma o nunnagoy kono haray na on faamo o faami par ce que kanko ko ɓikkoye makko koye goo o maapani ko honno ne irta ɗum hara goɗɗo hawrali ɗum mayay a mayay duuɓi temedere ɗo hara en fof en fittike ko muññoɗen nde wotere muññoɗen ko Allah wari wo maya ko heddi wo heɓa teddungal mungal ma ɗum fowtoɗen fiilama fewɓe sasina en anden na en guinen par ce que ko ɗon suti ino probléme ji wonɗi le leydi ndi fof yii toromperi ko ɓe hottugui noon trompude yimɓe ɗo wara cadre ɓe yimɓe assassina soso ɓen jokki ha daari tawi hande kadi on nani ko ɗiɓe wonɗi wowlude wo hande intérêt guine on ko fulɓe ɓe woni ñamude min mi yi on vidéo no hiɓe moni wo kamɓe ɓe woni frustré ka maɓɓe hande Mamady Doumbouya no ƴetta mbuɗi jonna blogueur fulɓe ɓanna cadre ɓe fulɓe manipula mawɓe ƴetta otoje jonna kamɓe ɓe ala heɓude hay hottugine no moni koni an kay ɓen ƴetti kamɓe kadi ɓe Alpha Condé ɓe sikkuno ɓe heeɓi lawol Mamady Doumbouya ari déstabilise ɓe bonni programme maɓɓe on heɓe immi hiɓe ñampatarani ɓe wi ɓe accantamo satti hamani kaɓe no wiwdeɓe koɓe libéré wonaɓe guinéen koɓe yilimo vous voyez ko honno gerdeten on sikku yiɗen suusi on sikku yiɗen hucciti a wolay tun ɓe innata wowlu mawɗo yiɗa wowle ko ndefenane nde wonɗen e mum ɗo o ɗaynimo wonɗen e mum ɗo hay nokku en fokkita koye jooɗo hoore ɗo fanke na en andi yimɓe ɓen konto fewda a wowlay tun ɓe innata wowlu yaray ni on sikku marsiray ni e waway gasirde ni en gayniray ni goɗɗum
hakkunde men hiɗen gayna piiji hakkunde mamum e labe e dalaba ko ɗo ñorondirante hay fos en gayna billahi wallahi acce ha ñande alaji sellu iwi tette o parti yi on kon ɗum yaltata en feppata ha yawmal qiyama Allah sellu ɗum ɗon imo wawi Allah no okkimo muññagol zehra jama on ɗon andi ñande ɗo iwi woni opposant ɗa on sikkude jama on tawtidira alaji sellu hande o sappiɗo goɗɗo inni jokke o fuuta jokkata par ce que fi hon ɗum piiji buy feƴƴi jonɗi jama on ɗo leeso on fam ɓe jokkata wallahi ɓe jokkata mi anda son hooli ko en rewa e laawi ɗin fof katteɗen no o neɗɗo ɗo laamora si oɗo laamaki ha o feƴƴi en accidimo e hoore makko o accidi en e hoore men ha o hendaki ka duwaɗo ɓeyduɗen nanodirde famodiren ɓahiɗen tanƴini aussi ardike ko pellet en wi'ali fuuta jalo tun no gasa o naɓay ɓe wonɗen haɓi o nafay ɓe wonɗen haɓidude ɓuri enen iɗen suttino ka wardino ko ndun o waɗi ko baskotto e hottugine o golli enen na ɗum wonɗen darde ko fino daɗiren kono ɗum e ɗum mum ko ɗum ɓe wi ɓe hottugine ɓe wiwno ɗo wonde manna o ɓayi o golli laawol ngol ɗo hari iwgol maɓɓe sigiri ɗon andi ko bakku wonno jala koroɗa iwgol sigiri ara kankan ɓe wawi feƴƴinde ɗon journée goto ɓe andano Conakry yimɓe ko ɓe dow ton Conakry no wannoɓe wa sa wi hiɗa fokkiti Sénégal ma hiɗa fokkiti Gambie maliba makko no ɓadinoɓe ɓuri Conakry ko selludalen hentinani ɓe ngol laawol fewnani ɓe ngol konnu ɓe wi o ñamugol sa amani gagnoma on e pete o wiya yawi cimoloɓe o waɗani ɓe ponji baskottoɗa 4 pon konnu ɓe wi ko kanko haɗi ɓe heɓa mbuuɗi hari ɓe yeeyay ɗon ko ñoli ɓe waltina o ari o sendi ɓe ɗum o newinani passage ɓe na en dullamo kadi par ce que en andu ko ene woni commerçant ko ene woni voyageur ɗi nokkeli fof fayde ko non dogude haylo yiyata accident no waɗa ɗo e auto humɓe na pullotawa kon tawa ɗiɗo tatono ton kakkum tappi o par ce que golle men ɗen non taƴa tokka aray vraiment mi darike ɗo ko hollugol tum wallahi en suusa hollelan cadre jogoto wonɗo littude fiyo e marche wonduɗo e jama on e weeɗo ko alaji sello hay so ala wolde heddi tiɓɓen fop ɓe yiwɗen ɗo adiwo sakkitiwo ko ɓe hottugine woni gollande e hoore men wiyon hiɗen hewti marsingol ɓe no wawi en gaynande goɗɗum ɓe si tawi ko ɓe ɓiɓɓe worɓe ɓe accitu kaɓe on ɗon ɓe ara ɓe inna hiɓe dari contre maɓɓe ɓe yiya contre ɓe walta ɓe jogotoɓe kalaji sellu jogaka fulka way arɗo naati wowli ɗo inni défense wil bordo barda kala ndaara e woni ka daɗira coordination no ndaarde ka daɗira haysi ɓe jonnataɓe ko ɓe ñaama hande alaji alsane e groupe ɓe fof wona maapiɓe ko saggina kono ɓe susta wolde alaji badrula ɓen ila allah tagi ɓe heɓi ɗo ko ɓe défas kamɓe alaji on no oya ɗo imam on omo baskottuɗo wonɗo ela salif camara faysal ko doño arɗo o kamɓe ɓe yeddata laamu kono noon ɓe toñayɓe ɓe wondi ɓen ɓe yiya laamu no toñude kadi ɓe jokka ɓe ɗo ɓe ɗumanno karamokoɓe le feƴƴunoɓe ɓen foppo imamuɓe ɓe jaɓali collaborude e laamuji bonɗi ɗin ares isfano karamokoɓe woɗi piyaɓe ha ɓooƴe mum bonna imamuɓe winduɓe defte walleni ɓe jaɓalna ɓiɗude e laamu onon iɗo wiwde ko ɗoftagol laamu ko ni e ni ko to haysi ngu toñe ko ɗum jannguɗon faamuɗon ɓe jonna on jawlɗen ñaamo ɗayno yimɓe mon ɓen neɗɗo mon nayi wol ɗon on sanction ay waɗon piiji ɗin fof ɓe mawɓe imamuɓe labbe ɗo ko ɓe sanctionnira ko ɓeyɗo huuli par ce que ɓe andi ɓe fokkiti tufugol piiji wona laɓe fof wiya ko jamfante ɓuy kono ɓe wi hendu no waalora geenal sabu cawtol soldu no waalora geenal sabu cawtol maaro ko ndu wiisi ko ɗum woni ɓeɗo faalaka ɓe wowlu ayle mamaɓɓen mawɓe wowla ɓen ɓe wowlay jama o e walluɓe ha ɓe wowla si ɓe wowli no moƴƴanen ko ɓe woni mawɓe fuuta jaloɓe ene meɗen andi meɗen jentade meɗen faami o fenande ɗayni ko jokkuɗon foppu no anda diina reedu woni ko yewtuɗon ɗon kon kono on andi ko ngol taaragol inna jonna e teddungal goɗɗo jooɗo fena ara goɗɗo ara jooɗo maatina ɗon ronka innude on tigi ko fenande ko ɗum haɗi e yaarugol yeeso hey tamoko ba jooɗo ƴetta fenande taƴa liɓa yimɓe ara jooɗo ɗon e maatingol hey si goɗɗo feni yeeto mo o fenayi
si goɗɗo feni yeytomo o fena imo andi ko o moko ba imo andi pelle si o wowli jama o sino andi wona gonga haray no andi ko fenade yeeto on tigi o fenay woni on andi ko ɗum woni en e soñjude ko ɗum woni en e soñjude c'est à dire hiɗen suusi mowlugol fenade mowlende ɗon accende ɗon nde janɗira noon hara noon hande kadi nde lorroyay en hara en suusata wowlude min si mi ari ɗo joni mi wowli goɗɗum tawi wona noon si goɗɗo ari inni mi fenay wallahi mettatalam par ce que eɗa min tigi miɗo andi mi fenay woni kono argol lantu inna awa ko yewtoɗon ɗon kon ɗo wawi daaritude ko honno woni haray miɗo andi oɗo imo protège de fenade anden on ɗon kadi so heɓoyi ka o fenay en accay ɗin piiji nous ne sommes plus au 18e siècle monsieur Bari ko ɗum woni en e soñjude ko ɗum woni en e soñjude monsieur Bari sen pottini namuji ɗin to est ce que on faami pottinen piiji buyno to wallinen ɗum ɗon ka feroɗen ɗum ɗon ka poubel monsieur Bari ko leydi poto ɗo wonɗo on yiyata ɗo paykum bobon ko 5 ans baba makko wowlay taw wona noon tun oyna baba a fenay ha baba on tigi innamo ko gonga ma accana hakke mi feni c'est-à-dire il faut qu'on commence à apprendre à dire la vérité tant qu'on masque la vérité pour couvrir les mensonges nous n'irons nulle part acce wota en jaɓu suuɗude gongaji ɗin yewten gongaji ɗin si moko ba tewite pas ari o ƴetti ko wona noon o ari o inni o ƴetta ɗum o liɓana jama fi ko o fihimo ɓuuri yimɓe ɓen duuɓi hara yimɓe ɓen o sikka yimɓe ɓen aray ɗon innamo o ala jeng awa ko ni e ni tant qu'on ne sort pas de ces histoires là ko ɓaawa tun yarate aray noon acce hakke minen men tawatake ɗen penale ɗe ɓe woni e mowɗidirde ɗon ɓe goɗɗo ara fena ɓe wona e mowlugol nden fenade ɓe fihimo ɓuuri yimɓe ɓen duuɓi inna mawlanaymo nde en yalta e on systéme ɗo aray noon meɗen yaafini on artiri kadi o jooɗo mi yiltito e o jooɗo komi yewti ɗo ɓaami andi onon ko ɗo base ɗon e muɗum e fi discussion men on ɗo ok mi yiltito e moɗon o yii simi yewti nde yewtere ɗo ɗe simi yewti nde ɗo c'est à dire mi wowlali fi innugol yoɓɓe yo goɗɗo daro manka mawɗo non komi woni yettu ko en général si parce que ko addi nde yewtere ɗo ko fi ɓe imam ɓe ɗo ɗe par exemple je donne un exemple bus kondani ɗo inni ɓe yewti ɗo yewtere ɓe dépassi ko ɓe duwano yewtude ko mais bus yii ɗum ɗon waɓe dépassi bus kadi woni contre ko ɓe yewti ko ɓe inni maɓɓen dépassi ko est ce que yiɗon jentorade lan hakkil wanono ɗum ɗon feƴƴiri ni en yii ko woni e feƴƴude kon hari ko ɓuri mettude jama on kon koko tawi jaka hari hiɗen mari mawɓe halfinaɓe lowe gooɗe ɓen andali fii muɗum est ce que a faami ko e ngal ɗo ɓe waawi yaltitude ɓe inna awa hino men meɗen halfinaɗe lowe ɗoɗe par ce que ɗo ɓe waawi en hollude intérêt maɓɓe personnel o memama c'est ce qui est déplorable c'est ce qui est déplorable en un mot par ce que en andi jaka mojoɓe no ton halfinaɓe lowe goo ɓe jaɓano yaltutude fewndo wonnoɗen e wuttude faa ɓe landoɗen si ɗum no woodi
ko ɗon woni probléme on, c'est à dire hiɗen buumi piiji goono toon ɗi duwaka buumede. C'est ça qui est plus, c'est-à-dire c'est pire, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. L'irresponsabilité en un mot. Parce que si tawi mokoba o halfinama hunde, koɓe halfinirma ko si tawi goɗɗum waɗi ko ya wawu surude ɗum ɗon law ɗum ɗon towu. Si tawi probléme ji waɗi hiɗa halfina lowre ko ya immo daranoɗa on probléme ɗon ndaara no moƴƴintinnira ɗo yo towu. Kono piiji bus waɗi sonkaali wonɗi grave, très grave. Yahi ha tawi hay wonkiji no saamude en yi'ani moko baɓe no yalta inna awa e hino men ko menen halfina ɗum ɗo. Hande noon fi haala fi dina l'islam fi juulugol si tawi ɗum ɗon memmini sifa ɗi probléme ji ɗo hara hiɗen duwa yurnitade piiji goo memminoɗen fi yoɓe andu awa enen kadi hiɗen ɗo goyi. C'est ça le problème, c'est l'objectif en un mot.